Mibuklat Ngening Mayu, ing bayong gawang Ricardo Memorial Hospital, king balen na ning Bacolor. Kaybat ning gawang renovation, makasadya ning hospital, ating 75-bed capacity, bang mamye mas masalese at kumpletong medical services, kareng residente. Pepasyag ng Governor Lilia Nanay Pineda, ing update, king gagawang medical mission king Bacolor, kayabe i-Mayor Eduardo D. Mandato. King saup ning provincial government at partner agencies, nalakailangan pang bumiyahi pa rin pasyente papuntang San Fernando bang magpahulo. Samantala, may sadyala namang 15 million pesos para king road improvement king harapan ning munisipyo bang mas malagwa ing access king lugar. King amanuang medical mission tuklula king 1,100 residente reng nidi ng libreng consultation, maintenance, panulo at aliwa pang saup kalupan ning food packs, underwear at hygiene kits. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo.